بس والله يعطينا العافية على المساعدة. والله الله يعطينا العافية على المساعدة. Uluslararası Şefkat Derneği'nin bünyesinde açılmış olan Suriyeli kadınlarımıza istihdam amaçlı burada bizim bayanlarımıza hani Suriye'den gelen mağdur olmuş, savaştan kaçmış kadınlara balık tutmayı öğretmek amaçlı buraya İstanbul'dan bize son model bilgisayar sistemli makinelerimiz gelmiştir. Buradaki program 3 aylık bir kursiyer şeklinde olacak. 3 ay boyunca bizim 2 gruptan oluşan sabah 30 öğrenci, öğleden sonra 30 öğrenci olmak üzere kursiyerlerimizi eğitmek, onlara balık tutmayı öğretmek. Burada toplam 26 adet dikiş makinelerimiz var, nakış makinelerimiz var. Yani hani tekstilde ne gerekiyorsa hani imalat noktasında ne gerekiyorsa A'dan Z'ye bütün işlemler burada olanaklar sağlanıyor burada. Sağlanacak inşallah. Bayanlarımız ne zamandan beri eğitim veriliyor? Bir aydan fazladır. Bir aydan fazladır eğitim verilmekte Suriyeli bayanlarımıza. Ne yapılıyor şu anda burada, ne ediliyor? Şu an eğitim alıyorlar. Yani şu an temel eğitim alıyorlar. Bundan sonrası için tekstil alanında yapılan. Bundan sonrası için 3 aylık bir eğitimden sonra inşallah eğer talep olursa İstanbul'a ya da diğer şehirlere imalat üretilecek inşallah. Adalet Dağ. Buradaki göreviniz? Öğretmen, eğitici öğretmen. Evet. İleride yukarıda atölye açılır. Buradan mezun olan öğrenciler atölyelerde çalışır. Hani belli olmaz, yarın ne olacağı belli olmaz ama biz bunları eğiteceğiz. 3 aylık bir eğitim var. وقت اللي درينا انه بده ينفتح مشغل للخياطة للسوريات للبنات فرحنا كتير وصرنا نقول لبعضنا انه تعالوا للمشغل مشان نعلمكم خياطة مشان المستقبل يصير لهم مورد عيش يعني
مشان يقدروا يعيشوا فيه. ونحن فرحنا كتير وبنشكر تركيا كتير ورئيسها أردوغان، وبنشكر جمعية الشفقة العالمية اللي ساعدت بتمويل المشروع، وبنشكر الأستاذ محمد ماضي هو اللي قام على هالمشروع، ونشكر كل مين له إيد بهالمساعدة هاي. على مبخوة من الشامي من دورة الشامي العرطوس شاغي شرط شيبو صوات شيبو شرط شيبو مجبور ما مدركة من بريقو خاني بسر مد بكافة بشتي فتراكي ما بيس ولا بومبا الخاني مكاتي طبعا ما حتى فش حمشتي بردا عم بروحي وجاني خوام هاتن فر ما قبلكي ان شاء الله خدي يعني وجهي ما بك ما دج ولا تي خبردا هاتن جبوهم جبو زاروكي ما جبو هم بروحي خوام ام ربيانوهم وشايم هاتن فر ما فيش انه بقى مشغله كي ترزيب براسي متقريان ما تخست لانه متخوازن اللي كاريكي بكنتشكي بكم رونشتي ولو تشنابي يعني عولا ما بهيست انه باش مشغل بابو هاتن ما اخوانا في خوني بيسان وكيف هات ما بعلمن هم بعلمن صناعه كاركي بعلمن هم مساعده اللي كاريب اسلامي خور بكم ومقلكي يعني ممنون ومقلكي يعني كيف تشين والله في مشروع يعني هما ما دردي خبشكي جبير كر شغل امتهم كاردكن ام بشكي كله دردي خام جبير دكم راسي يعني الزور قال لك دج مرو لاتي خبرد مالا خبرد امتين فرجي امرو نشتي يعني قلكي زوره